namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Canada, the Mata Severa Press Rhangani, and then from there, I think that was go. Yeah, so that's of course, at the 19th of October, around 6. As you can see in the letter, like a screenshot, I'm sure you can be 6 so one thing, bus screenshot the leash. Show kombisa position ya Severa Press Rhangani on YouTube, la icon number 24. So sure yona the highest position ya yona because loko se ni cheka sweswo ka YouTube nokuma ku se the position has changed ukuvida ni nga handlanga ni twini ku I will do it later mara the position has changed ko like enough unbeen already screenshot man kuma yana nokuma swi toko ni vanhu va reliable ni nge ti ta hemba unbeen screenshot so sweswo loko hi cheka sweswo as you can see like number number 25 so marani mishoni already nimkombisa screenshot ku ayifika position number ayifika position number 24 so ngabula tani congratulations to Severa Press Rhangani of course title guys don't minga cage ni utsala nje swo ku ingene Rivonia it's not like yini ngikova ndlela nje just to make it fun. Yeah, and then from there, I don't know, singove man, ka video de lokha dinozela mova ka dirunga va sanze va business radio ne ka tavuya man. So last in poster polo one, I'm sure I will roof. I babseke ngo polo le. Ni post ay khaitsemiwa. Yin'wana genge khayijamuka kwala. Le ni nge fambe khata njani ku ri ku hana movha ka vona. Futhi akunalanga ta pfuka xave movha. So ka Facebook so jamuka tena ya ke danki nge fambe khata njani ku ri xana 10 rand xikhwameni hi leyi polo that's why nga fambe jamuka ka n'we ku hana movha na basikiri a ku nalanga ta pfuka xave movha jamuka ntsena xave ku loko munhu a posta xilo la ku jamuka hina hi va hi ri ku tirheni hi leyi polo leswi se a nga xava movha a nga ha tshami guys na khale a ni nga tshami ku nga timhaka ta nkarhi wun'wana n'wi ni kuma ni tshami na ku va timhaka ta ku famba hi milenge swa vava mara a ni swi lava ku jikajika movha yenge se ya mikhanselara yi tshama yi karhi yi jikajika ku ni famba hi movha na mbila emakuleni ni famba hi movha guys ni fambe ngopfu hi milenge sweswi na loko ni ya ka makhelwani no starta sweswi sweswi a nga xava movha yindlu yi nge heli ni ta tlela movheni.